hagan ni por ko akulam kamu wi ni ki elected MDC yang ni ke janji autonomous city council hejo por la de mano kamu wi ni kita ke veteran elected MDC yang ni ka janji city council te ngakwa we jingche ni de ngakram ni burom langi direct to the point ngan ne yenya ini stana ta gani gnong rim service of humankind service to God ta halor gani gnong rim ngakwa open pau ini kunong kong do gaman ta gani executive committee ko kan ni lan nyaus nam ganti kawi ka bille wem u table ki ha ka floor yang ka akos hau yang gani ka council yang teman nya yo man ko man be ni ba le wang ini during election time dalai igi chnong ki dong ki waduna ba ki nong thabot ko em do san pham ru pham ngut le kdoi de gamai te ai ge te ka assuran yong i wo tholat yu pen biang u pen to i jingbit jingbiang yong gi pai ba leng ba ke te ke ye ko imani kam ki nong thau wan hapo ga ni ga winik institution ko man go ku precept juga judge bru penar ke yong i te halor gani ginong rim nga snyau dia wong dewa jo beno da jadi ke executive committee ko kan ni len nyau snam ganti u leader lan ne u honorable CM lo jo ba mba mutebel gitang ke wi ge bil wa ne benta i bai miet yang gajaj bru yang i hadon ne kesngi la dapat bai man batanu kwau si em riu buram yauma thambor chiwan lakat wisnam man si emu haganiga janjihil autonomous city council handrai ile wajia kai gini nuba ile wang ita ke stability le waskam tranya kum tok de go do lan utibel ye bil dibenta kaman ya tei ya kalau wei ko rab harap miet lene kalau wei ko rap ho rap pen yang kani ke judge berpena yang i ko lai through nagani ka district council ko man le ke jok ko por kani to skiet ko win ke ting institution ko ya ke identity yang ke judge berpena yang i te de buram kumole kiye ka ko emi hini to emi kamwa katukan ni benta keteto ki traditional head dah ini ke traditional head ide tip i nongkong to lagi ni ke grassroots to go he chnong ko ar to gi dolois dem ni te wa ki wi wan ki benta ko to u payu yoi kat kamaya ni ke jukan ni tengah yo ledekam ni tekemut mem jingmut ka ketega urkom long yang i kam ginong bi kman ki wapoi ki wada jet kerpagi pa ba uman ginong job ku wani ulalia saj i hok yang ki chagani ka akos hau yang ni ka JHDC yang i terus ko wicu co baca dah ini UPM kam ketika modification kini ki an to gi wa hakmat tam ko ulai ye kategori ke dustur as per customary practice modify pi hagitu hini hitai item je lai lai to ko am kam hadu kata kam tam hagani ke jukan ni to po co ini am kam mi ketika codification haga codification ngayo kan isngi la kejing am kam hadu kata keni to gunong kong upo hakmat to katang jaj lane katang kur am kam ko ni ba keni de ya ko por ila wang kam te ni ba kat kam ya ga generation keni nong daman ba ko am kam hadu kata very important that is the need of the hours for the future course of the nation. Hagad pertuj yang ujaj berupenar yang i walai through naganika autonomous city council.
tengah kemoh ini haus nem jar khat le nga manukau CM during that time my regime the adaptable bill ku kam warro ye ilang ki paj ba kunong kong cho ye ki ardli ki autonomous district council ketek to khasi Jaintihil district council te ye ni ke bill ku adaptable la tu ko por khud kya warok lang jan darap ya tipi tang demeling keni to ko propose amendment yang ke sikchidil kam tam i go em po gani ke state Michalia kam jo la waro hi kichidil area lene ke sikchidil ko the empower de ka original constitution yang ngeri India kam jo la the empower de ka parliament ya i hawa ki katu tekani deli ki north eastern state ki wa em gani kichidil area te yo bia gani ke bil kan ni le pending ba ka ha uta u officer wa in charge ya ko home ministry ko to pa ji north east pending ni ke bil de pai ga di waya tip tikna ba na ki katu kan ni ki elected MP hitai de jo pa ga haddo secretary in charge yang speaker yang ga Lok Sabha te introduce ga ni ke parliament ga haddo ni ke sngi dangman ba ko still pending tengah yo aman hagenin ke executive committee ko kan ni kuangi the executive committee of the day our Jaintihil autonomous district council man kaman thi abaki gamni wasngi wasiya tip ki perkhat ni ba nga kalam jing sakhian bon kate hapa ga ruling lene kam tam ha executive committee ki bru ki daman veteran haga kam elected MDC lene hapa gani ke council tengah bo ga jingkan tu yang ni ga present executive committee gani ko yalam the honorable siam yang yuma thambor siwan wa usnyau bahagi nado gani ga ar foundru to maria dap gani ga budget session to uthok lat baki next session o table na ye kam gini ki kenjabil khnangwa yusuk ya i ko am hagani ke koran kam jo la ne benta ke future yang gani ka judge baru yang i ko am lengba ke identity ko de kubor da gani ka council ke yang i teni por nga ko acu cho open jo ini wana gadam ye ukir kani ke bil ko wanra ya ko purpose amendment yang ke sikchidil ko miat ba de chongkal ke committee ke special bagi expert to da chong ke hado 91 days ten ke dam ye kuir de le ini na po gani ka Jaintihil autonomous district council nang do pa Michalia la habduk ki uya cooperate lang sa arteli kete tau kasihil wa karohil hado kate man ko gani hablai ko kejo ni baile IM ga wi ga district council affair department government of Meghalaya hablai ko file hablai ko kate ka autonomous district council haga ta dur tekat wam te da man nga snyau dio ang nege kada wam ben central government la nega parliament Lok Sabha wa UA ga niga purpose amendment ya ka wo pas na ga niga bil khnang wa yu rap suk rap san yu rap man lasting ga nigi autonomous district council ko em hapa north eastern state ni especially within the state of Meghalaya autonomous district council for the long run more than another one generation ketek wa aman lada yor ai ke parliament ke Lok Sabha to wanra gi yo table no in ke bil yu pas kita khnang wa yu yo presiden yang ngeri India ka asen demite yu man ko ak was kem tdang na hagan nongrim yang ke constitution yang ngeri India boro gabi hejing skiat the top filing the nomination paper di woman complete
the Maria start uang file nomination paper hai tai hapok karuhil autonomous district council election uang ige MDC election pai pan ke jingjia kuas nyamsi keni warro to ne kedam je kuir to ke jing bakla kita igi long chwa mon chwa the last 25 years before ke jing bakla ki ye no uang geni to man go win a big mistake for the Karo community through the Karo Hill Autonomous District Council. Hadok wajia kini giye warok man go subo kejing paklahi ta yo man kejing do kejing cinjar yonggi tagi bru ko man ki special tribe ko ma pok Karo de yo le hagi social media da mi kate kejing yakhi ko bon judge bon scare te lada makna kini ka judiciary system yang gari indi yang ila ite yang baklagi ngam ye re de wong tang wa ngapa jo chini utho la di pensutom mhau ji agam tai ni bai le wa nga la santli ke election MDC ku de ye le ha gan chagani ke Giant Hill Autonomous District Council kini gilok i ku am na po kam gi Mizo gi Naga na po Nagaland na po Mizoram ngam jo yo wa yo gi thabot haga MDC election ko ngai le except haga legislative assembly ko ang MLA election ikato te yo haki ni ba mar yo poi ke election MDC le de le gi kata ka chubo i kata ka intensive revision for the autonomous district council election the electoral roll teman lagi te tada dililu dikiki tu ki berugum bem de kajaikur ko in connection with the special community to contest the election or for to elect the leader kete to man yo man ko hakmat tam man wa em tile hita hakaro hil yo uji agam ni to man go kete ko ko yote nyado kata to kita tu ginong rim keni warok ta jing bakla kita gi manchwa kita gi longchwa haita hapok karohil ngatiba hadon ne haga state capital yang i ko khudi Shillong city haga election sagi Khasihil Autonomous District Council niba rabyo gi non tribal tabor kontes batanda jo ko mo yum jo em hapa Khasihil Autonomous District Council hadon ne nado wa hega daya wa yo kam le phausan snam ganthi em wilo non tribal wa yo tau thabot e boy wa thap to no ruang tangkat ye contestant he as a candidate borok ki political party le em ko a ticket le ni kamu official candidate yang political party ti i bisana Giant Hills the pujo em hi yu pho tang go thabot lem puyo haki